إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث أمير المؤمنين قال قبل بفا والإمام البخاري قال يقفان الأدب المفرد مهار أمر من كيم مدا باتك كي أخلاقي قتم آدي مسلم أدب ورقتم لبيغن ننجه مهم فلاو تك نانغن گندا باب تك أدي يقدشون أن حديث وصول تك يقتم ميدو أغن من فشاني සතේක අඩ්ඩිහ හයිබ්වන බාබු සතේක අඩ්ඩිහ අවවන බාබු විදාලවණි අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි බාබු හිජරතුර් රජුලි මීහා එයා ගුළුම් කෙඩුම් නංගෙ බාබු මුස්ලිමුම් මුජ්තමෝ ගෙබ්බේ කනෙබ්බේ කුමිහින් දිරිඋලේ උලමුගා එක්වෙරිකම ඔන්නන් ජෙහෙ උඛුවෙත්තරිකම් nuata tede fardunge demeduga onnan jehe gulunta kedon nangai babu aslaki muslimonnaki guli ebbe ko anebbe ka oga teri ebbe ko anebbe ka gulun onnan jehe bay arayboga al hijra nuata al hajr mikiyani gulumuge idikola gulum kenum salam kurum du kollum wahaka dekkun du kollum furagas di dium ekako anekaka onnan jehe rahmatterikam khandalu mi gulum kenumakki muslimunge aslaki ebbe ko anebbe ka gule bayakavvu rahmatteri bayakavvu rahum kura bayakavvu adi ebbe ko anebbe ka ogateri ekuveri bayge gotugavu ekit Qur'an Allah Taala wahi kuraba fa innamal mu'minuna ikhwa amakash war mu'minuna ki akhun takeke Rasulullah hadis kuraba fa yakunu ibadallahi ikhwana teba min Allah gawun take got akhun take gotugavash ebbe kane bek akhun take gotugavash ei mi gaslek gulun khendme aslaki gulun demehetto ema aslaki gulun demehetton gulun khendon hudda begenno ehve mikamuga islam dinuga mikam mana kono mutun tafatu eki ayat ka hadis basporta mi kamang ishara kurabege aisave ehennamas ebbe ka nebbe gonna gulun khendon huddawa haletteke bahuri ekan ilmerin bayan kurabba faisbave egotum miha එනාගේ දී හිමාය කුරුමට්ටකා ගොලොන් කෙන්ඩ දානයි මිසාලකන් එනා එක්ක ගා රහමෙත්තරේ ගොතු ගවලේ මීහ එනා ජහුනු ෆිතනා එක්ගා එනා බිදුආවරි අමතකක මිදියේ වස්ෆියාමු එනාගේ අහා බිරෝති එනා ගොලොන් දමහෙට්ටා කමුක වානම ෆිතුනා ගෙතරගෙන එනා කොස්තානක හිවිජ්ජාමු හාරතුග එනාය එනාගේ අහා ගොලොන් කණ්ඩාලෙ බදා හැම එගොත hawa nafsa faafataka ahlu berin takigge terega gulum kandali vidan ei ena ege tere gostane kamuge birattaka eme ei gulum kenum hudda halittake enage maslahatan enage dini maslahata balanje enage dini maslahat fushu aranyamu efada bayaka enaya gulum kandali vidane anabba mihum anabba faru bidu'aberin na bay faafa gahulberin emihun na gulum badahi kurum vegen deba emihun ekan huttalama ba sababaka එහෙම ජය ඉෆද හාලතුග ඉෆද බයකජෙන් ගුළුම් දමහට්ට ඒක බලන් දෙහෙනි මස්ලහතු හුරි කොම් ෆලියකත්ත කොම් ගතකත්ත
hama egota muslimonna gulun kenum huddave duniyawi bay kankam gas duniyawi bay kankam gas gulun kenum huddave insanum ufeddi fawa tobiyata balafa islam diinuga tin duwas gulun khandalum huddadi fave ena duniyawi kankamuge yanna roli nota duniyawi hinhamanu johontakuga ekam ei tindu havvara iturunwane esabaki insanu khalbu kurai fawani dimawa kantattaka ena nuruhe kantatta dimawi mahinhamanu jehe mihige gotuga adi roli anna fada kantatta kurai ma roli anna mihe gotuga derawa fada kantatta meduri ma derawa mihige gotuga e insanu khalbu kurai fawagoi emema esaba hore mibune wono mimbara huddavege me duniyawi kankam gaveseka koaneka gulum khandal ema mikantatta bayan kurumattaka fahatum miyanna waragina babutan al-imam al-bukhari bayan kurabani adabu eka koaneka gulum khandalumuge gengulun jehe adabuta egotum furatama hadis wasful gannawa fani auf bin harith bin at-tufail gari riwayate ekale gafana ki huwa ibn akhi aisha li ummiha Aisha radhiyallahu anha ge mammage faratuge akhigge dariyem mahrame Aisha radhiyallahu anha ge vidalwani huddithat wahaka dekemune inna Abdullah bin Zubair Aisha radhiyallahu anha ge ariuga dennewune Abdullah bin Zubair ge wahake qala fi bay'in ei ekale gefano ekamanage kuri vyafariya gule gotu nuwata aw ata'in a'tathu Aisha radhiyallahu anha kuri vyafariya vikkume nuwata mihaka ekamana din echchaka behe gotun ibn Zubair Abdullah bin Zubair wahaka iddekkiye Abdullah bin Zubaira miwahaka kiyadevun Aisha radhiyallahu anha vyafare ravi shakwafani vyafare to nota dingechitto mi muamalata behe gotum miwahaka dekevune gunevune Abdullah bin Zubair ge kari Abdullah bin Zubair kari dekunu wahaka Aisha radhiyallahu anha midani Abdullah bin Zubair kari ga miwahaka dennevuni ma Abdullah bin Zubair midalwani wallahi لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها الله غندي بنامه تمن كله غفان عائشة رضي الله عنها يا معاملة كرم هتالي حجر كورية ويفارق حجر كرمكي أي ميهجه هنا ويفارق كرمه هنا رشدو هما نوى بدي ويفارق فرهم بدي ني ميهنا ويفارق كرم هتالي vyafari kuruma kufu hamanwa mihunna vyafari muamala kurum huttalunne mihar misalaka seku mihun la kudin adi emihunge umurun tankole bodwikamuga aves muamala kurum muda heda kurumuge qabiliyatukan nuhunna mihun fada mihunna migota vyafari ge muamalat kurum huttalwa mikiyani vyafari ga hajr kurume hagigatuga migota hajr kurima Aisha radhiyallahu anha kudanges kuremun kamuge tereya wadege midani sawbaki migotan hajur qurani mi hegge heda kurumuga unikan hurikam bayan ko unikamen hurima Aisha radhiyallahu anha migota kantak kurabba fawani bay sharahatoga bayan kurabba fane kamana ki war dirati be kare ehen riwayatakun egeni mi wahake ki mi mita mi vikkuno wiki echchaki mita mi vikkuno echchaki ei ekamana libifawa dandekkama ves aisave ekamana libifawa dandekkama gaves aisave ekamana mi vikkali hemege mitaga miwahaka bayan kore iruga bay riwayatoga miyannani ekamana libigamba dande nuwata ekamana ge milkuga ba icche vikkali mikam Abdullah bin Zubair hinghamanu jahoni Aisha radhiyallahu anha ki warad dirati be kale ekamana gatuga onna icche libuni mama wagotun heda kurabba mi kuriga sabunu wani kiafa
Aisha radhiyallahu anha Nabi sallallahu ehen abi kambalaka heda kor mohri tafa Aisha radhiyallahu anha ki ekale fa ekamana ngiche liberan heda koraba ekale egotum ekamana mi libuno eche udage gavikali nota mihaka dini mi din dinun Abdullah bin Zubair ekale gafano hippura hamanuwi ekama ehem degen vidala wani den mikala rushtu hamanwa mehunna handaliye golum vyafari den vyafari no Quran vyafari Quran buddirangal mehunna mikala vyafari ge golume ekamana eka nonnane faqalat den ekamana mihabaru midani Abdullah bin Zubair migota vidala vi kangoge habaru ekale ekamana libunima vidala wani qala ahwa qala hada hama ekale gfana hem buniye yagin Quran buni efaharo miyak bonaira gabul kure kino sabit kurmattaka itura kashawar kurmattaka suwar kurani gotan ekale gfan ham buni heyge de midene ne qalu na'am hayke amihim bunya Abdullah bin Zubair me gota vidalwiye qalat Aisha ehintu ga Aisha radhiyallahu anha vidalwiye fa wallahi Allah gandi buname فهو لله نذر فهم كشور مهرن الله النذر بنمه ألا أكلم ابن زبير كلمة أبدا ابن زبير أدن دوها كس واهكن دكا نذر بنمه ابن زبير دوها كس واهكن دكا تمنى نذر بنمه الله نذر بنمه هم ekam Ibnu Zubaira wahaka dekun gulun ekko kandalan nadurubuni gulun ekko kandalan nadurubuni bay riwayat takuga ay sobe duwahakuwes wahake nudekkumavves duwahakuwes wahake nudakkan timan kamana Allahu a nadurubuname Allahu a nadurubuname mi hagigatuga Aisha radhiyallahu anha gulum khandali ekamanaage hagguga Abdullah bin Zubair dekki wahakege khabaru ekamanaya libege Abdullah bin Zubair dekki wahake ekamanaage hitan asar kuraga nota ekamanaage agu vette fada wahake buni kama Abdullah bin Zubair buni kan yagim bima den ekamuge ruliga Aisha radhiyallahu anha mi dannawani timanna den nadurumuna me Allah tuwa hakusten ena aka wahake no dakkana wahake dakka fiya ti wawda nuwata nadru nufuddifa den mi khabaru libani Abdullah bin Zubair mi khabaru libani Abdullah bin Zubair libi badhagen فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه Abdullah bin Zubair gulun kandala fawale digumuddetaka gulun kendegen diyama den Abdullah bin Zubair mikamuga shafaa'at terwani ekamanage ruhum hodan nota ekamana kibe maaf hoda ekamun e gulun anikka alum demeheddu mattaka shafaa'at terwani edani bay muhajiriya bekalun gari hoga ma gina duwastake vima gulun kandala muhajiriya bekalun gari hoga shafaa'at terwani edani ekamana gazatuga dannawa deshe timan kale fana kurawunu kushike timan kale fana kurawunu mi kushu bununu bahike ku bahike nota kamanage haguga kurawunu kushike ei kam maaf kon edi mi gulun itura demehettu matta kanote wahaka lukkam muni bunun abura gendiyuma shafaa'at teruma muhajira bekalun gari hoga denneviye muden muhajira bekalun mikama masake kur ehinduga Aisha radhiyallahu anha vidala qalat wallahi لا أشفع فيه أحدا أبدا الله قد يبنى أنا شفاعة ترم عن إفسميه كشفاعة هر قبول القرآن متانغ هو بسفل متي هو كف متي هو يجمعچا هوري نادر يجمعچا هو كف متي هم آدي ما بودا ميكا متي هدو إفا ما نكين نادر كي جزاتوغا هو نادرج مچن هوا كفاي بني والله الله غاندي بنامه لا اشفع فيه احدا ابدا ابسمه كم ابس كتكم انك شفاعه تريت من كمنا نوانا ولا
ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا أدي أهرم بني نذر من كمنا بني نذر دوها كويس نذر خلافه نوانا من تمنا كمنا مي بني نذرك دوها كويس خلافه نوانا من ده مواقع تكياني كاس دوس ديقولا دني عائشة رضي الله عنها تكو قولون كنالا كمنا غاغوغا بني بحكا هنها منوجههم فلما طال ذلك على ابن الزبير أنك اسمها دوسوي ما ابن الزبير كتنبي كلم مسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن يغوث دنيا كله فان واحد دكيه مكما مسور بن مخرمة أدي عبد الرحمن بن أسود يغوث وهما من بني زهرة می دبے کلون کی می بنو زہرا گے دبے کلون اے قبیلہ گے دبے کلون بنو زہرا کی می نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتی ماگے کمن ونا درفس کولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گایتی ماگے بے کلون تکے عبداللہ بن زبیر کی درو بے کلن عائشہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر کی ای راوی විදාල ඉපදෙන් ඒ ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හාගේ මම්ම ෆුෂ්ගේ බොඩ බේපෙක්ගේ දරි මහරම ආදි ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා එකලෙක ෆාන ගෙන්ගුලවා බොඩ කුරෙවි තර්බියතු ස්කුරෙවි අබ්දුල්ලාහ් බින් zubayr තර්බියතු ස්කුරෙවි ආදි හැම එයා එක්ක අබ්දුල්ලාහ් බින් zubayr කි ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා වරන් ඕගා තර්බිය කලේ වරන් ඉහ්සාන් තර්බිය ලබ්බා कियमन तेरे वेले आयशा रदियल्लाहु अन्हा बल बला बोडको तरबियत को रब्बा फाती ehnas bala mitanga miha gay golon onna defaraate ehnnama mes abdullah bin zubaira bunewunu kalime gisabun aisha radhiyallahu anha ruliyai ehima haqiqatuga kitamme gaib baykam ga bes bunewule bastaka ki wara ega wara samalu wanje kam bunewe bahakun kitamme gaibni hekos එනාගේ හිතන් අසරතක එක්ක ගුළුම් කෙඩගෙන හිඟා දාන එහෙම ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා අබ්දුල්ලාහ් බින් සුබෛර් මේ වර ගායිබ් බේකන මහරමේ ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා බොඩ බලා බොඩ කුරි තර්බියත කුරි අදී ඒගේ ඉතර අබ්දුල්ලාහ් බින් සුබෛර් කිහා හේව බේකන ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා එන්නම වෙස් බුනේ එම්මේ කලිමයකුම් බුනේ කලිමයකුම් ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා එකලේ ෆාන දෙකේ හින්හම රුජේගේ මිවරියා කම මිහිඟාදී එහෙම එල්මරි විදාල වනි බුණෙවේ බස්තක කි එයා දේතරේක වර සමාලි වංජි හෙච්ච බුණෙවේ කුඩ කුඩ බහකුම්ස් උලොන්ත කෙණිගෙන් හිඟා දාන මිගොත දුවස් නිකුලා දාන් හෙදීමා අබ්දුල්ලාහ් බින් සුබෛර් ඉතුරම් මිමස්සල හලු කුරමට්ටක ඉතුර මසකේ කුරෙවි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමායගන් බොඩු ගායි දරිෆස් කොලගේ බයකා මිකමා බෙහෙ ගොතුම් වාහක දෙක්කි عائشة رضي الله عنها عليهم مكمل الشفاء التري هما بدال وني فقال لهما إذا بكرنا بدال بي أنشدكما بالله إذا بكرنا الله قد هو كفرنا ما إلا أدخلتماني على عائشة إذا بكرنا مجن عائشة رضي الله عنها كارية تمن كلمة فان ودادي بلاش الله قد بنا فإنها لا يحل لها أن تنظر قطيعتي ehnas ehni hamakashawaran ekamana kan hutta innuwane timanna gulum kanaka naduru munaka ekamana kan hutta innuwane Allah gandi huwa kofuname tiya deve kanum vegen Aisha radhiyallahu anha ge khari timan kalifan waddadi balash timan kalifan waddadi balash ekale fanuga are edebe kalunga arihuga ekale fanu mikama mi eden din fa aqbala bi din edebe kalung fa aqbala bihi al miswar wa abd arrahman din edebe kalung ekamang iswi kuriga women bani bayan koffa wakim baabe tede fardunge demetuge jehe masala tastul hakurun ge maikan nangane mono baabe එහෙම එදෙබේ කලුන් එකමන් ඉස්වි එකම කුරමත් ලෙවිය فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين على بأرضيتهما دم
edebe kalunge ridage teriya labwagen foruwagen Abdullah bin Zubair gendiye maneke edebe kalunge ridage teriya lagen timbana miyak hurikan nege go hadagen Aisha radhiyallahu anha gariha die mihuriha kamakivas Aisha radhiyallahu anha Abdullah bin Zubair jehifawa me masala hallu kurmattaka kuramunda masak edebe kalung foruwagen migendani Abdullah bin Zubair wasbi dannawani midannawani hatta ista'adana ala Aisha vidalawani tidebe kalum foruwagen ridagaterellangen was Aisha radhiyallahu anha hudda debbato timankale fan etana badeve kale kamana gari badeve gon hadadi balash faqala dinge debe kalum Abdullah bin Zubair gowagen gos edebe kalunge ridage teriyallage nufennani ben hadage gos midannawani faqala edebe kalung gos dannawafi assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh Aisha radhiyallahu anha salam dannawani assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh dinge fodanan ana dukhul timam be kalung wannan jammuko debe kalung timam men wannan heyje faqalat Aisha radhiyallahu anha dannawafi udkhulu wannashi qala dengan faham daloni kunna ya ummal mu'minin kulluna ya ummal mu'minin demi daloni harmen emmen he wannambi ekamana kadine timmana me kore kamens ema sulha kurmattaka mitaga migotam me amal korbi timmana me horikan nege gota Aisha radhiyallahu anha Abdullah bin Zubair kan gejja huddeno dis es Abdullah bin Zubair horikan naga midannawani timammen ekkon he wannam berune gadi Abdullah bin Zubair horikan timammen ekkon he kamana gariha wannam bi ehedu ay kamana midannawani qalat na'am udkhulu kullukum ayke tiyabami emme ekko wannashe tiyabami emmen ekko wannashe ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير إحدى عائشة رضي الله عنها كنيجي دبيكالنا إكم ابن الزبير هو ركمه فلما دخلوا دبيكالنا وين هيدوغا دخل ابن الزبير في الحجاب دين دبيكالنا دنيما ابن الزبير حجاب معنى عائشة رضي الله عنها كاريها فادي بداعت ابن الزبير كي أي محرم عائشة رضي الله عنها كاريها إكمنا كاريها ودبينه إكمنا ಮೂನು ekkon nima koffane kamugaves ekkon nima efane kamugaves wadaver anak debe kalum madu korevi anak debe kalum madu korevi fa'tanaqa Aisha den Aisha radhiyallahu anha konda jassawa wa tawfiqa yunashiduha wa yabki adi Allah gandi huwa kuramun kirti kuramun de ekama hitama kuram ekam maaf edeni ekam egota kurewuni ema migen libe faida eki mi kuk kureve miha ekushu tahammal kuranchi yar Aisha radhiyallahu anha ge hadduga Abdullah bin Zubair bunewunu bahe bunewuni ma Aisha radhiyallahu anha kama hippura hamanuwegen mi gulun khanda alwahade khutta ema ekam kuk gabul kurawegen ekuk tahammal ekurani Abdullah bin Zubair tahammal ekurani ekam tahammal kon ekamunge hin halal hodu mattaka masek ekkun eggota kon noy mane eggota kon noy manu anek gota ema ilmeru vidalawani kuk kurawunu miha kuk tahammal kurumuge muhimmukam migen ege wege Abdullah bin Zubair ge mi amalu fulum ei ekalege faano eggotun uzuruweru mattaka ga dalamasek ettake koffa واتي بك وتوفيق المصحم ياك وتوفيق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته هذه هم ياك مسور عبد الرحمن مدبيكلم كمان كلمة فانا يكون هذا بيكلم بس هو vidal wamum Aisha radhiyallahu anha ekalege faana wahaka dakkato migota masakki koramandiye midebekal manaki me yolani de mihigi de meduga islahu korammege emi debekal mikamuga
istahakor me maikkan dibigatu mattaka masakke korumattaka e devekalme se maqam ga masakke koramunne diyei huwa rasul huwa kurawamun ekam wahaka dakka to dannawamunne diyei den faqabilat den ekamana Abdullah bin Zubair karin e udhuru qabul kurve no te kan qabul kurve maaf kurve wa yaqulan adi ekkala miswara Abdurrahman vidalwa mun de qad alimti anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mane ki ekamana mikan ambura gendiumat baarolum gottun tafatu hadumakum tan hadumakodde mun de edebe kalum guna mun de qad alimti kamana hamarangalan egene anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti min al-hajr nabiy sallallahu alaihi wasallam nahi kurabba faakam mana kurabba faakam hajru kurum gulun kandalu kamana rangalan egene इंसान न कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला खालिक कुरबाफनी तफात शोरता बाय फरुली अन्न बाय को बाय फरदेरवा बाय को आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हकीकतुगा मी हदीस वसफुता एगिफन एतिकिनो एनम से कमना कुरे असरे गेबोड कम विदारवनी खमरंगල कमनागे गेने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कुरबाफा कम को व इन्नहु ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa 3 लयाल हमेगा फहमा का शोरम एव्वेस मुस्लिम कं एनागे आहा हजुर कुरुं गुणं कंडालु मुत्तबगन्नुवे तिंदु हव्वर इतुरक कमना एगेने قال فلما اكثر التذكير دم विदाळवनी मिकोता गुळुं देमेहेट्टुमुगे मायक्कं हदान कोद्दे मुंदिये यार मोळे दे फरातुगे देवे इस्ताह कुरमट्टका कुरमुंदे मासक्के अक्ثر التذكير हदान कोद्देनु गीना कुरमुंदे मिस्वरा अब्दुर्रहमान मानिका अब्दुल्लाह बिन जुबैरा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा देमेदुगा जेहुना मसला हल कुरमट्टका ताकुरा और गीना कुरवमंदिये हदान कोद्दिनु आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गोलम देमेहट्टुमुगे माइक्कम वत्तहरीज आदि एकमुगे नुबाका एकांग गोता कुरमुगे नुबाका गीनाइन हदान कोद्देमुंदिये वतोफिqat तज़कुरुहुम वतबकी आदि ekamana egota bonu egota hadan koddinumum ekamana kirti kurevie wa taqulu adi bunye denge be kala egota hadan koddinima ekamana hadan vi huwa basfuluge mat huwa kurevunima wa taqulu ekamana bunamun die inni qad nadartu ham kasharun timan kale gufano timan kamana wani nadhuru bunefae wan nadhuru shadid nadhuru maki wara bodu kamake नदुरकी वर बोडो इच्छके फलम यजालु अदिवस मोळने कमा एब्बस्नो माने आयशा रज़ियल्लाहु अदिवस पेन में नुवे वाहक दक्कम बेनो नुवाती वेगेन इतुरं हदान कोद्दिनुंदिये मीकी हुद्द कमेन नोनेके मी हुद्द कमेन नोने वाहक दक्का होरो मी स्थानदनुग मना प्रभाव कम के नबेस मना प्रभाव हम रंगळंगे ने कमना आमे गोता एकम दूकोल्ला इसवे सलाम को एकं गबूल को का माफ को मिकन तत्त कुरुमकी यहा रंगल को मेक गिन हाजमा कोद्दे मुंदे एहेम एआई को से कवना दाळवनी ती वर बोड को मेके नदुर पुने फेवनी नदुर की वर बोड इच्छके फरम यजिलु एने से देबे कर मदी सुम्मीद कंडैनो फरम यजिलु बिहा हत्ता कल्लमत इब्न जुबैर वाहक दक्कंदे एकम एबे कलम मसक्के कुरमुंदे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गारियो कमी वाहक दक्कमुंदे अंदान कोद्देनुंदे मीहुना गोलम केनुगे नुबाकम बयान को एक इसवे गोलम बदे कुरा मीहुगे मायक्कमा हदुमा कोद्दिनुंता इतुरु कुरवमुंदे एमे फहम गस इब्न जुबैर वाहक दक्कन कबूल कुरंदे मीवरा एबे कलम मसक्के कुरिए अगुण में मी कुरी गवानी दे फर्दुंगे देमेदु इस्लाह कुरमुगे मायक्कम बयान कुरवनो बाय हदीस वसफुलता किया दिन एक मना मी वाहक दक्कवनी अब्दुल्लाह बिन जुबैर ثم اعتقت في نذرها 40 رقبه दिन फहुगा एक मना ए नजर बुनी बुनुं खिलाफ वी थी वेगेन 40 अलम मिनिमम कुरिए كفارة يجيبوا سالس على منيوان كوريا ثم كانت تذكر بعدها اعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبلى دموعها خمارها دنيا كمانا ميكان هدام بيما ميكورونو كانتتن هدام بيما ekama hitama kuravva roy ekamanage khimaru karuna info egendi tanga khimara kini
khimara ki mi bolum feshegen munu niwa wanden anhenon niwa mattaka beenon kora fotigadan assu haygatuga khimaro kiyan ei hagigatuga matin feshegen tiriya watta alifawa fotigandaka wati wegen e fotigandu temeni karunage sabun ege tirin wa fotigandekkamuga wa nama karunage sabun no temen hebe ilimere bidal wana nabi sallallahu alaihi wasallam ge ambiya me kamalunaki mahramun nom me kurmatiga mono niwa kuraba fatibe be kamalantake be kamalantake adi me no mes me kamad dalil kuraba avaru riwayat ebahori ema mihar mitanga Aisha radhiyallahu anha mi kurewuno kan man haduma koddinu mattaka miswara Abdurrahman mi kuri masakkatum emme fahum Aisha radhiyallahu anha Abdullah bin Zubaira wahakadakkam fasha e bunewuno nadura kaffara e gotum e naduruge kaffara devvi ema mi hadis wasfolon mi wahakain nuata mi riwayatun agon mena egegen diyei dede fardunge demeduga gulun khadaha nutibevenekan tindu havwaragene ekam mi hadan poddini mi debe kalon ais Aisha radhiyallahu anha adi hama eyaeku mi gota gulun kendifawa khandafawa mi hunge demedu gulu mattaka masakketake kurmuge maikames mi hadis wasfolon egegen hingej adin efoga Imam al-Bukhari ituru babe gennawani hammiya gulun hori babatake demmes aisa wani mi gotum vidalwani babu hijratul muslim muslimu mihaya gulun kenun nande bab kurigas bunawno gota muslimunna gulun kenumage aslaki huddai noane muslimunna gulun kenumuge aslaki huddai noan istafat sababta medur wejjiya waki halat takigga menoi kuriga komeswaraka ishara korich mikama dalil galumatum al-Imam al-Bukhari gen Nawaf bani Anas bin Malik radhiyallahu anhu gari hon riwayat fa riwayate kale fan vidal bani Rasulullah sallallahu hadis kureviye la tabaghadu tibame hon ebbe ko nebbe kar rulina annar ruliyo mana kurabba fani ge sababutaka ekko maniki mi hon ruli arwa sababutaka ekko ema bayin ilmen vidalwe la tabaghadu tibame ebbe nebbe kar rulina annar ege muradaki ei bayin ilmen vidalwani mitangam nahi kurabba matti bid'ah ekine e sababaki bid'ah ki diinuga alakkantata veddumaki ebbe kanebbe gonna gulunta kindegen daaka ebbe kanebbe ke demeduga onna gulunta kindegen daaka me diinuga emihun diinuga farwa kuda kuru nota diinuga alakkantata wadda bid'ah veddumaki ei ebbe kanebbe ge terega de kulverikam mufedi baba umfedekam ekam ya khilaf sunnat nota rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnat tabawuma ki ei ekuveri koddekam ke rasulullah sallallahu hadis kurawani la tabaghadu tibami hum ebbe ko anebeka rulina annash adi egitere wannan sababta sika ko aneka kadima echi kiya ruli anna fada kantatam ge sababta ko durweri wash wala tahasadu ebbe ko anebeka hasada veri nawash hasada veri umaki ane miha libifawa niyumate fila diyuman ena ummidu kurun edum ei hasada veri nuwash tiba hebbe ko anebbe ka hasada veri nuwash wala tadabaru aditiyaba mihu ebbe ko anebbe ka furagastina hadash waha kanu dakkan eka ko aneka ka furagastina hadash dimawiya eka ko aneka ka baddalu wiyanude nuwes fennan ei astu furagastina nyaga mi feroni mena furagastigen horum ekanmenno ena fenidanati ena dimanu mattaka egota ei furagastina wala tabaghalu atiba me ebbe ko anebbe ka ruli nanashe wala tahasadu ebbe ko anebbe ka hasad veri nuashe wala tadabaru ebbe ko anebbe ka furagas nudeshe wa kunu ibadallahi ikhwana aditiba me washe allah ge altakunne akhuntake gotuga ema islam din wani migota gulum kendigen da sababuta mana kurabba islam din muslimunga meduga onna ahuwantakan gelle fada inha kame wani mana kurabba haram kurabba ekit quran allah taala wahi kurabani innamal mu'minuna ikhwa
hamaka shar buminuna ki akhun take hadis ganani mi hadis kame wakunu ibadallahi ikhwana e allah ga artakunna teba mehum washe akhun take gotuba mi ayatu allah taala wahi kurawani innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum teba mehum ga akhunta meduga islah qurash atin efo mana kurabba foti gulun kedegen da kanka ege terega mehimeni la yaskharu qaumun min qaumin echhinu kiyashe be ko echhi ki maki gulun kedega echhinu kiyash teba mehum be ko anbeka echhi nukiyash wala talmizu anfusakum ateba mehum nafsu taka aibu nukiyash aibu ki maki ka kone ka aibu ki ahedo ki gulun kedega دم فويلا وهي كربا فني يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إمام جمستكون تبا من بكون إمام جمستكون تبا من دوره لواش جينا هي كرو مستكون نام دكون هي تكرو من دوره مير غولون كنده كانتا تدو كل ما تبا من بكون تبا من جينا هي تكون درواش هي كرو ماكي شاكو كرو ماكي ميهون نادي ترمي غولون كنده كندا كان adi ila wahi kurabani wala tajassasu jasus nukura mir mulin gulun kene kan wala yaghtab ba'dukum ba'dha beka masnuka shan beka nettantano ge mihunga wahakana dakkar mi huriha kama ki ismi gulun kende kan kahima gulun kende ne huriha kame islam dinu ga wani mana kurabbafa nahi kurabbafa yafa rasulullah hadis kurabani wala yahillu li muslimin ibs muslima kan hudday nuwane an yahjura akhahu fawqa 3 layal enage akha gulun khandar tindu havre itura ege manaki duniyawi kankamuga mi hadisun dalilul libani gulun kendumaki huddakamakka tindu havre ituru nuane tinduwas nuati havre madu duwas kolaka madu duwaka gulun kendedane ena duniyawi gottun elibe hinhamanu jontaw ruliye mi ko boni echku gori kama ko ruliye se tinduwas ena hore vidane insanu allah subhanahu wa taala khalqu kurabba fani ruli anna bayge gotuga derawa bayge gotuga itama kura bayge gotuga hingamanu je kankama hingamanu je bayge gotuga ehvima ehuriha kantatta kar ya ikurevigem islam diinuga hukum ta kadeli fami bani egotum mi kamaka dunevi kamaka mi hakame do hingamanu je hon otijiyam tin dos ena ge nafsu hamaji hen gulun kadala kin horevida gulun kanalan ekam bayan kurmattaka mitanga imam al bukhari mi hadis waswolo gennawafa mi wani aden ha mi ibara ngaiswa ituru riwayat mita gennawafa wani atabun yazid gari riwayat fa riwayat kalefan vidal wani inna aba ayyub صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أيوب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب كركم وأبو أيوب ودار فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يحجر أخاه فوق 3 ليال إفس مسلمك إفس ميه كان هدبك النوي ناجي أخايا قولم كنالم تندو هفر إترك يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا demihum baddaluwe ekakus beer mennu ekakagas gulum baaba demihum baddalu demihum speen wani demihum naduru gulum khanda hatta huddeno tindu avra ituraka den efo misalam bigenno demihum baddalu demihum kure ekakus beernu gulum itura dama hatta bain haratuba ekaku beernu wani gulum dama hatta ekaku ane baharatuga demihum speennu wa den ene mihun nade tere gulum itura e demihum guleka e demihum speennu wa mi deharatuga islam din angafati demi hungule shedi wa hakam da karmati bebena furatma devona riwayatuga aisha radhiyallahu anha ekamana beenundi ekam aneffalin nodani gulun demi hette defali ga gulun dama hattan masakken nukuriyas wes idalwani yaltaqiyani fayasuddu hada wa yasuddu hada wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam edemi hunga tereng emme he o mihaki ei salam muga iswami demihunge tereng embe heo mihaki salam kurumuga iswa mihai sababaki ko e sababaki islam din bawa labba fa emme bod em maqsad emme islam din no gai emme bod em maqsad wai mistakun ebba kurum e maqsaduga e maslahatu iskuri ena kamuga bati wegen ena emme heo kam bodu demihum mes ebba ekako anekaka nugulen ule kamuga wanya egeterge me heo mihaki e iswa salam kura mihai
ema mi adivas itoro hadis pasvoltan ebahori mi babuga aisfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum ekalege faanu mistakunna gulun khendum mana kurabbafa ekam bayan kurmattaka aiswa baawar hadis pasvoltan adivas minum sebahori inshallah den anna majlihe gamun men den hori hadis pasvota kiyan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.